n'umuhanda rero inzu ngiyi ni ibyumba 4 na salo na koridoro na kushe 3 mu nzu. Iyi yose ni imbuga muri site ya Nyarufunzo. Imbere irakoze harimo amakaro n'amarangete, ikibura ni amarangi. Amazi arahari, urabona ko bafite n'inzu yo mu gikari. Aha ni mu gikari. Ngiyi rero. Urabona ko amakaro hasi.